Prvog dana posete delegacije Turističke organizacije Srbije održan je sastanak sa domaćinima kod čuvene kućice na Drini. Nakon posete ovoj čuvenoj turističkoj atrakciji, direktorka Turističke organizacije Srbije sa domaćinima iz Bajine Bašte posetila je najstariju i najveću srpsku destileriju Bebek Lekovaču, gde ih je dočekalo osoblje destilerije i uz stručno vođenje obišli proizvodnju. Tokom vožnje brodom Grizli na jezeru Perućac, direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović dala je izjavu novinarima o kampanji Biram Srbiju, kao i o razlozima zašto posetiti Bajinu Baštu tokom ove turističke sezone. Naša treća stanica je upravo Bajina Bašta i Tara, jer je ovo jedna destinacija koja zaista na jednom mestu pruža sve one različite vidove aktivnosti koje mi upravo i promovišemo u našoj promotivnoj kampanji, a i koje najviše turisti traže u ovo vreme, a to su aktivan odmor, boravak u prirodi, kulturno-istorijsko nasleđe i gastronomija. Ovo je upravo destinacija koja nudi sve te kvalitete na jednom mestu i zato smo se odlučili da ova 2 dana predstavimo našim građanima upravo ovu destinaciju. Tara je predivna planina, Bajina Bašta je divan grad, generalno čitava ova destinacija koja ima sve na jednom mestu, divnu planinu, nacionalni park, veliki broj šetačkih staza, vidikovaca, jezera, reka Drina, Bajina Bašta su upravo jedan kvalitet koji se pruža turisti kada dođe ovde na odmor, jer praktično za nekih 7 dana može svakoga dana da upražnjava neku drugu aktivnost i da obiđe neku drugu lokaciju i provede zaista kvalitetan odmor u Srbiji. Zato smo se odlučili da upravo u ovom trenutku predstavimo ovu destinaciju i pozovemo sve naše građane da ovoga leta biraju srcem i biraju Srbiju, da odaberu Taru i Bajinu Baštu. Direktor Turističke organizacije Tara Drina, Dejan Mlađenović, iskoristio je priliku i podsjetio da ova organizacija ove godine proslavlja 2 decenije postojanja i da je ovo samo jedan od segmenata u obeležavanju jubileja. Bajina Bašta, znači u toku ova 2 dana se može samo zagrebati, to se i njima rekao, ali pravi odmor mora da nastupi odnosno pravi odmor je minimalno 7 dana. Suština je da mi na ovaj način hoćemo promovišemo našu destinaciju, kao što vidite tu su svi nacionalni mediji, tu je direktorka Turističke organizacije Srbije i mogu vam reći da Turistička organizacija Srbije nama zaista pomaže i zajedno sa nama promoviše ovaj kraj, ali isto tako i zna da valorizuje naš rad, jer smo mi dobili 2 najveća priznanja iz oblasti turizma, turistički cvet za najbolju turističku organizaciju i turistički cvet za najbolju manifestaciju, a to je Drinska regata. Takođe smo dobili od Privredne komore Srbije nagradu za najbolju privrednu turističku manifestaciju. Znači, cilj je da što bolje promovišemo Bajinu Baštu, to je naš posao i zbog toga nam je izuzetno značajno da budemo vidljivi, naravno, na teritoriji cele Srbije. Čarobni prsten je proizvod koji je negde u fokusu zadnjih 5-6 godina i nešto što bi trebalo, nadam se, u bliskoj budućnosti da se realizuje, a podrazumeva vožnju brodom od Peruca do Višegrada, povratak iz Višegrada Šarganskom osmicom u Mokru Goru, a onda autobusom ponovo nazad u Perućac, zapravo da se rotira grupa, jedni će otići u tom pravcu, a drugi će se vratiti u drugom pravcu istom rutom. To je plan za ovo leto, čekamo malo Železnicu Srbije da oni postave svoje polacke i onda bi trebali krenuti u realizaciju. U okviru drugog dana posete planiran je odlazak do Račanske šljivovice i šetnja nacionalnim parkom Tara do Vidikovca i Ergele. Poseta srednjovekovnom manastiru Rača. U centru čuvene Račanske prepisivačke škole goste je dočekao iguman ove drevne svetinje Nemanjića.